Kapitan Inteng! Anak ko anang, pasaway data ba daw kan nanatuyang, awan ka no ti kabuteng da. Anya manen ti kalukuan nga aramid ang dagita nga gasawa. Ni nanatuyang, makisugsugal ka dagiti kukumari na at chismusa. Ni matata ba daw, danugan na latan ti asino man ang masabat na no kasta mabartag. Sapay awan nga rod ni Kapitan. Ay, iso nga rod nga awan ka no ti kabuteng da. Dagiti mat kagawad apadak. Si madot damoten nga aramidan ti trabaho da. Iso nga addan nga awan kabuteng da. Hoy, naglastog ka! Kwa, jak lumaban, tatabadong. Kunamlan na sino ka, magmag na! Ay, ustudetan, tata ba daw? Nay, apay abagaan na kiti kasta. Kaya't kung nga ti dumano kiti tao. Awan mo ti basol na ken ka, apay adanugan. Talagang awang basol ko. Lumabasak lang, mat. Kaya't mau, tas si danugan, kuwarang. Ha? Isa ka chip tanaw ti danugan? Ay, oray pa'y si Chip Tanaw. Saan ka kabutang? Nini. Apay nga alayatan nakmatain. Agdin nanog tano kaya't mau. Jak kayat. Takrot ka magama, Chip Tanaw. Marituyang, nagsapa ka man arumwar. Adda pa pa na, Papanamngay, di ta abagatan. isardeng mo kuman ti makisugal, Maray. Na, asino ka mang ibaga kanyak iti kasta? May sakalaang mat akagawad. Ibagbagak nga rod ken ka, itinasaya at awagas. Tapno agkikinnaawatan tayaw. Ay, oray saan tayong agkikinaawatan? Ay, isaan na kasta, Maray. Mapanak makisugal. Awan ti makalapad kanyak. No kaya't mo di sumurod ka mag, irikap mo na tamabang bangkrap at irsinam, tao may kan makisugal. Hoy, sika! Ha? Siyak, tatabadong? Wayne, sika! Umasinig ka man dito ayang ka. Apay ka di tatabadong? Anay ko! Apay sinipat nakmatlatan. Anya ti basol ko. Anay, nagsakit. Diyak, Anay. kaya't na ito pa nagrup-rupan. Ha? Apay ti pa nagrup-rupak tatabadong. Agrup-rupa ka, bakays. Si ka lang arudan ti agrup-rupa abakas. Nita, sumungbat ka pa lang. Anay ko manan! Anay, sinipatak manan! Ay, may kadwa na ito yan! Ag sinumbangir na pingping mo, tapno maasawaan. Ay, maditikas tangar aramidam, tatabadong. Basta kalatan sumipat nga, uray awan mo't basol ti tao ken ka. Ireklamo ka! Pangireklamo mo ngay, kawang maninting batingtang. Ay, unan niya. Iso nga umasidag ka man pa dito, tas sipating kamay. Ay, gusto mata na. Mapanak man langan. Maruam ka mata na sumipatlatan. Chip, tangay awan ni Kapitan. Si kalangan ti pangipulungak iti inaramid ni tatabadong kanyak. Ha? Anya tinaramid na ken ka? Kita amat ato'y agsumbangir a pingping ko. Nay, adamot nagmarka aramay di tapingping mo, laman. Asino ngay tibalasang anang sipat ken ka? Ay, sana balasang tinangsipat kanyak, Chip. Ni Tata Badong. Anya! Sinipat na ka ni tata ba daw? Wen, Chip, nagsakit o. Ay, talaga nagsakit day ta, ha? Abay, anya ti basol mo ken na, laman. Awan mat ti basol ko. 5 basak lang. Hindi kuan, inayaban nak. Imasidagak mat. Kapag asidag ko, sinipat na kadagos. Ay, naglokon ni tata ba daw? Saan ka no ang mabutang tawan ni Kapitan? Sa nabalay, laman. At damot ni kagawad kwanang. Agreklamo ka ken na. Nagadulakit din ayati reklamo ang maaawat ko kontra ka ni Kabadong. Pudno namin areklamo ang makadandanon ken ka, kagawad kwanang. Mamati akadagita a reklamo da. Talagamot ngamin analastog ni tata ba daw? Tawan ni uncle ko akabuteng na. Apay, di nakngata kabutang. Apay kumakabuteng na ka ngay kagawad. Saan na kamin tupay akabuteng nga tanod? Kata sino ngay nga timang disiplina ken kuana diti barangay. Yuray tayon akin ni uncle ka. Ay sana mabalain. Ado pa ti maperwisyo gapo ken kuana.
Anya kay nga ro ti aramidan tayo, kagawad. Mang panunod tayo itinasken nga aramidon tayo. Nangaba ka kiti sugal, maray. Iso matlagay ang mga agduplupyas ti kwarta di tabulsam. Ay, jak nga rod amaw no sa dino ti pangiduli na kaun. Ornosam di tabulsam, tapno saan ama pukaw. Igulpit ka no iti arak kung ni badung kaw. Ay, saan mo kumaunay apainuman iti arak ni Badung Mau? Amom no makainom, lumastog. Saan mo't amaray? Kaya't naadanugan amin a tao a makita na. Pagpraktisan na lang mo't ita. Ay, madimot ati kasta. Mala, irwar mo jay ado nga arak, tabayada. Ay, sana kun ngaglaklako iti arak. Bayada? Anya ka kiti na ya. Empasardeng ni kapitan ti panaglako iti arak. Sigay, tama pa na nga rod gumatang dita sa bali at tersina. Ngamnay, adda pagpatinggaan ti panaginom iti arak. Saan ngagpatpatnag? Nagkunamay. Ordinansa ti barangay. Ay na, adulahamin day tanga ordinansa. Nagturad ni tata ba dong, Chip? Amok ngamnasken anaturturad tayo ngam isaw. Saan mat nga raud? Tada tayo mat ti mabutang. Nagkuna mabutang tayo. Ha? Saan mo akabutang? Saan? Naturedak. Kas katurad ni Uncle Kao. Kat no idi namin siya na nagsango kayo. Uray kalatim maray. Sino matilastog anang istoryakan kay tinayta? Nakita. Idi inasitgan na ka kat linayatan na ka. Timmaray ka adagaws. Nasken nga adda kabutang ni tata ba dong? Datayo atano tinaskan nakabutang na. Iso aron bang lang agbalin tayo naturad. Naguray ka dyan Ipok kaukuman. Kwarog naturad! Kwarog naturad! Kwarog naturad! Anya mo teng kagangwan. Saan kami anakaturog idirabi? Gaputa nagpatpatnag ang nagiinom dagiti kaaruba mi. Amukaw ti dakdakamatem. Asino kumapay ngay no saan ada tatabadong. Gaputa ado ti kwartada nagpatpatnagdan ang nagiinom. Bagbagaan nyo matidaa. Awan ngaminan ni Kapitan Colt. Apay, ni Kapitan lang ayat yadda karbengan namang bagbaga kadakwada. Saan mo't kit day? Adda kayo mat akakagawad. Apay ngay, ta saan nyo akabailan abagbagaan ida. Anya ngay ti serbiyo anabutusan ng opisyal iti barangay. No saan nyo amabagbagaan datatabadong. Naturedak! Naturedak! Naturedak met! Naturedak met! Naturedak! Naturedak! Mas naturturedak! Mas naturturedak! Syakti ka tuturedan! Syakti ka tuturedan! Ha? Sikati katuturedan, Chip? Katuan, mate. Ay, kunak no siyak. Sakitan! Tistingan taman nga ron ti kinaturid mo. No talaga mo't lang as sikati katuturedan, lumabas kantuman, di balay datataba dong. Sige, sana ka mabutang. Ipanagnag ka as syakti ka tuturedan. Marituyan, mapan ka manen makisugal? Apay aya, ibagam manayin adakas ti makisugal. Abawal dito'y barangay. Agkumarita, iso akayat ka abagbagaan. Amo kun ti bagam. Balakadan ka tadyak kayat ama isagmak ka. Apay kumaamay sagmakak. Tiliwon dagiti pulis dagiti agsugsugal, maray. Kasano kumaamamwanda. I-report mi kadakwada ta iso dati umay agtilew. Kumarinak, i-report na kidan. Iso nga ron nga ibagbagakon kan ka nga isardeng mon ti makisugal. Tauray kumari ka, i-report ka do adar aramidem amaday. Tumarayak, ano dadagiti pulais? Agtrabaho ka nga min iti legal Saan aday ta makisugsugal ti aramidem? Ay namaray, may mayat ati makisugal. Agtugtugaw ka laang ijay ang makikatkatawa. Inton kwan na nga bakan. Aw, dinagmayat.
Kabadong, Apay maray. ang dalaang kayat ko nga ibagakan ka. Anya da ita. Saan mo kumamot asubsubra ang aginom iti arak? At damit kwartak maray nga igatang kaw. Bagaan nakiday nga isardan kaw. Taagrik-reklamo dagiti kakaro bayaw. Aha, danugag to pa amin dagita karo ba may? Apay, anya tirik reklamo daya maray. Nagtatagari kayo kano no agiinom kayo di tabalayaw. Saan da makaturag? Ay kit anusan da. Apay ngamin na makikaro ba da. Kan adapay naawat ko a reklamaw. Nay, nagadaw na reklamo da ita. Dumanog kan sumipat kakanulatan kadagiti aglabas. Way, ta naglalastog da. Saan aga po taawan ni Kapitan kat aramidam ti kay kayat mo. Apay ko man no, aramidak amin na kay kayat ko maray. At damang lapid kanya. Iso nga rod abagbagaan ka. Isardeng mo. Mamati ngay magking kakagawad. Hanya ko mati maramidam no kaya't ko ti dumanaw. Nakakita ak mutlangay, tisipatay kindanugay. Ni kwaraw, day ta nakadumag, nagsilsilpaw, di tawiting shed. Nasigak man, kabuting nakay. Hay! Kwaraw! Aw, apa ang itataba daw? Makasipsipatak kay! Nasipaw ko ti imam, amang sipat ko may tipingping ka. Nagpartak ka na ng sipawiti makwaraw. Aw, apa asipatan nak, anya ti basol ka. Awan ti basol mau, kaya't ka lang asipatay. Madimot ati kasta. Danugan ka man lang yan. Haps! Nakalisiak. Ay, saan ka mabutang kanya, kwarag? Siyak nga rod itan ti katuturadan dito'y kabildatan. Kabutang kakit dain. Kaano ka pa yan nagbalin na naturide? Italang tataba daw. Ha? Kasapulang nagbalinak a naturide. Isungay ta, ikang kay ti pagnakmam. Anay, nagtiniritin mo ba ti makwarag? Anay, nagsakit. Tataba daw. Agan-anay ka, Mike. Ay, anay. Aw, John, sino ita ti katuturadan, Ay, talaga si Kachip. Naturid ka. Gusto na. Ay, sana ka lumaban. Iba't ti makwarag. Nagsakit. Ay, di mo tukulon Umay ko reklamo ni Kwarog, Maray. Apay, anya ti inaramid kan ka ni Kwarog. Hagasem ngay, tiniritir na ti imak, Maray. Nasakit. Ay, kinasakit Uray ala nagpukaw. Ay nagsakit talaga, Maray. Amumot gayam ti masaktan. Ha? Kastamot lang tirik na dagiti pinaspasakitam. Dagiti dinandanog kan sinipsipat mo, ngawan gapgapuna. Apay, di mo paayaban ni Kwarog, Maray. Dusain nyo kumamit, Hagasem ngay ti panang tiritir na iti imak. Trabaho dati mang disiplina kadagiti pasaway abo marangay. Isungag nakam kayon. Ha? At the pulis? Apay na kita pulis, Maray. Umay datiliwan dagiti agsusugal. Ay, nituyan kaw. Ay, sus, delikado nituyan kaw. Ay, mare kwa nang, ay istay kagawad kwa ng gayam. Apay nga oras siya katiniliw dagiti pulays. Agsugsugal kamot ita. Ibagambutan ka da kwada atawaya-wayaan da kaun. Idi pa'y lang amen na binagbagaan ka nga isardeng mo ti agsugal. Ngam di nakmadenggan. Anya nga ita. Agsangsangit ka. Isardeng kun ti agsugal, Maray. Promise, isardeng ka. Ay natuyang kentatabadong. Agaramid kayo itinasayaat. Tapno agsayaat mat tibiyakyo. Alasigay! Ditang tinagdibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jun Ren. May sapay asagot ka na kayo, the NPBC Drama Production Center.
iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.